Has been felt in the UAE and the neighboring countries. We have made a statement. Tukoze statement ya amani bana baba kyabazinga webale kusiima watusindika eno okwidde okulambula ku baana bo. Maama Kadaga nendo twala omukisa guno okwebaza nti maama yasasulira etiketi ed'abaana bano bakwine muli kubona bona n'abembi baife abembi bali wano bana nga bakulembeirwamu ambassador owa tourism ow'ebitone. Tulina Jobless ali wano kulde Mastina antwala omukisa guno okwebaza baana baife abe Dubai okusingira ddala baana baife abaana makobo ba vibes okwebaza Baba TV twenda okwebaza management nti mwebale kutuwa mutabane waife Musulo yabanga aida yatambula nife olugendo luno. Baba kyabazinga yasiima yasaba Maama Kadaga aide alambule ku abaana abawangalira eno mu Buwarabu n'okuwulira ebizibu byabwe. Baba bwe yasiima yasindika baba ow'okuliya ni Katikkiro wa Busoga Dr. Muvawala nendo okwebaza Boydye ne ba ministers, minister wa education, minister wa ba youth owekitiibwa Nasabu n'owekitiibwa Mukembo, ba members of parliament abaidye batuwerekeraku bana mwena mwebale Honorable Agani, Honorable Taylor bana omukolo gubaire mulungi. I'd never seen it anywhere. Antambwire mikolo ejokuliya. We've been to the US, we've been to UK, we've been to Canada. Aye mikolo guno mukolo gwa Dubai gubaire so organized. Abaana baidwire, abaana balire bulungi, bana bambaire bulungi, mugobereire nono
muntu mwatupiikinze mbitiibwa ife tutubibanga mu ku bino nga tugiire mu mikolo egy'okuliya abaana mwatupiikinga mu vibe. I didn't know that Dubai has this kind of vibe, but I'm so excited. Nende otwala omukisa ogundi okobera abantu nti bana Dubai enirira ife tuba Bulaaya, nze mba Bulaaya gyentera owangalira olwisi mba Bungereza. Aye, Dubai is clean, Dubai is spacious, Dubai wanene, Dubai wanirira, ate abaana bakola ssente, ate abaana bamala badinumirwa ssente daabwe. Nende okwebaza bawala baife bonabona abaidye abaana baife ab'oku TikTok mwebale mukola omulimu mulungi no mwebale promoting Busoga. We have opened a new chapter in the UAE and beyond. Nti n'abali mu nsi edindi, we are coming. We must make sure Busoga shines beyond. Busoga, this is our time. And only time yaife to promote tourism beyond. Nkobeira abantu, the reason why Uganda is called the Pearl of Africa is because when Churchill came to Uganda, he went to Ripon Falls, where Sinzira, Yakoba, indeed Uganda is the Pearl of Africa because of the Ripon Falls. The Ripon Falls were found in Busoga, in Jinja. We are the source of the Nile, Eridinda. We are the biggest tourism revenue income eya Uganda. Abantu abasinga abava mu nsi okulya baida. Ate we are the only region that has source of the Nile, which is nearer the airport. Woba olikwida Uganda and you want to go and tour, the nearest tourism site is source of the Nile, which is in Jinja. It is 1 hour's drive, kilometer chinana. So we have it all. We have the most handsome mama in Abantu. We have the most handsome, most beautiful and most handsome king, and the most educated. So Abasoga, Nabatali Basoga, I invite you all, come and invest in Busoga. Jinja is a tourism destination city. Come and put your money, you never go wrong. Bana from here, tulikuja Encho, tulikuja mu desert, but this evening, tulikuja mu Venom. We are going to enjoy life. So let's go and enjoy, let's go and spend our money. We have come to spend our money in Dubai. Encho, then we go for desert, safari. Then on Monday there is another program, Oidaba Kovera Vibes. So nendo kwebaza banange betudde nabo okuva e Uganda, ba Queen, baidi promoting tourism, abembi bajja bemberaku, aye okusingira irala okwebaza Mama Kadaga, who paid the tickets for the delegation that came from Uganda. Nze navire e Bungereza natuuka wano. When I did, you people, this place was hot, but now I'm used. Amena nerowozi nze tina baby omwana muwala omwembi munamukisa nanyini voko okusookera ni kwenda okusooka okwebaza abantu bana eno video bana ni kwenda mugitambuze tuke ku bantu abana bendije okwebaza nikusooka okwebaza baba Kyabazinga nga nasooka nebaza Mama Kadaga nebaza Mama Namutamba Heleni asembayo omusembyayo Kakodo nebaza owekitiibwa Omulangira Kalema Christopher abasigaye timwidde ategeera nsonga lwaki nebaziza omwami oyo aye abamwidde baidde ensonga lwaki ndi kumwebaza banesano lyanina lingi. It is my first time titukanga ku Dubai tininanga kunoni njinini lwaleero. I'm open with you guys. Aye njinini lw'abantu ababana ndi musanufu ino omukolo gwere bulungi era abaidde mwena ababaireyo mwebale kwida abaana betubereka tubonanga obone ku TikTok ba governor ba Shabiru tubagaine no bana ba TikTokers mwebale kutuwenda mwebalire edala ebyo nebyange twagana ne Uganda niname amaina gangamba ndeta Kulodemas ombede ngabwe mumbono okusangala nikunze mwene Kulodemas omuluwuka twidye Dubai atudde mu isaza lya Babere 10 nebire Dubai atenga mudube buli musoga joli yonayo na munsi yona tujja kutuuka kubanga ebya Busoga ife tulanda ate kyebetera nti ifo kuisana neki na amani obo oli munsi tujja kwida lero tuli mu Dubai kireteta kyakwega kireta kyakubonera kochi nti butimpegano tataire kyebeta connection ya amani abana baliye na Abasoga babitirivu twagana ine abana twati era muli kubona nga abana ndide nti mubaka ground muli kubona ekibaireyo twidye kye tubaite tusubira twagaina Abasoga nga buli woyagana okuva twabaire mu Emirates okutuuka ku ground nga buli gamu musoga which means ne ka Dubai twakawambaira zani musamu tusunga Kulodemas
diplomacy ne bazama makadago kubanga bena yabikoze ne bazaba bachabazinga okwikiriza nitubaba mukuba wayese okwide Dubai tunatunumirweku kumatikirago aga10 ne bazama manamtamba Eleni oyo byaida mu Busoga vibe ye yongera yaba bano era mutibagano tuli Dubai tuli kwira ku America era mutulinde pakere kubukidi oba Yerusalemu oba tuli kwida tuli munjira tuida eri abasoga mwena omwerekereza byonna mwedo okubawo nga abadulizi nga matikira galata gayinda eno mu Buwalabu n'omukuzo gusokerera tufuni abageni abakungu abendawulo omubeire owekitibwa mukere waife Rebecca etu akadaganira asinzire ku mutimbagano tusimye ino tusimira mama we bale kubawo n'obubaka butubufuni bulungi owekitibwa Dr. Joseph Muvala Nsekere baba we bale kubawo ng'omudulizi ng'ensonga lyodija mu maiso nate ntuusa okusima kwange eri His Excellency Ambassador Muyako Mulonde eyalondebwa Kyabazinga mboine okwenda abankwete kwenda the love and unity abantu be Dubai gye batulaze tikibangawo okungera ibakobye. We've never had a party ngevire Busoga yeidate yaba Musa Edindi kibere kya kitibwa ino the unity ebere ya amani era body eyakola organization eno kubanga happening awo mukama abatuwera omukisa kubanga mwantegeere mutya nti shoni aliyo bakitegera okutoa ku ngeno platform eriwo so we are so happy era nga tusaba tuongere mu amani. We have a lot of talents so next time kijja kuba kijovi kijja kubanga kitokota nga tikisandikira ndowooza guno nomubiro omukozi gwe ifo gusooka but turn up ebere nungi era nga buli aboirewo asiimye Obusoga kye busobola okola era twebaliza era Baba TV okutambula nife okuva gye tuviire paka wano twebaza abaana bo mu UAE abekozeemu omulimo tukama up with this thing twebaza mama Kadaga Rebecca webale tusasulira tickets bichi bamisi bona okubanga tusobola okutuuka eno tunatwatambulaku. We are so happy mwebale tuwe welcoming abantu be Dubai tubende inira tujasigala nga tubembera music omulungi musigale nga mutuwagira. We are so happy era omukozi gwa lero Baba Onanson wakululeti aboneka byendye byali wairero mbonaike era nembeira abantu era nsubira basanufu abantu be Dubai basanufu no biri batwesunga era batalekerawo musigale nga mutwenda. Thank you so much. Maina gange ninze Kagoya Anlisa nalunje w'ebyobulambuzi mu Busoga 2024-2025 ngambira misaza lyebugweri nenda okutwala omukisa guno okwebaza mama Kadaga eyateire mu sente okwide Dubai. Mama, thank you for sponsoring us all. Nenda okwebaza Mami Helen ayende ino ba queen atloza kwino tuli basi mama Abasoga mwena mu Dubai tuli basanufu mwebale twaniriza tuli basanufu ino. People outside there, come and have fun in our kingdom Busoga. We have it all. We have all the beauty. Afumbuwe iseife Kyabazinga. Amaina gange ninze Kagomba Jona, director wa SK Events, director wa Kayosola, ya director wa Mayuge Resort. Kumulundi guno tuli basanufu ino okuboneka nti amatikira ag'omulundi ogw'ekumi gatambwire okuva Busoga eva Uganda gatuuka ne Dubai Mudeira. Era tuli basanufu ino okuboneka nti omukolo guno tugabaireko era abaana Abasoga batwaniriza ino mu isanu mu mirembe era tunumirwa ino enteekateeka d'amatikira gano ag'omukozi ogw'ekumi aga Baba Sefe Kyabazinga gabalandipe owokuna era ndi musimu ino bali kutwaniza abantu be Dubai n'emirirano Abasoga abali gano tusimye ino n'omulundi ogundi tukole nga tutyo era twena tudda kwongera okuva Uganda okwidumbira amatikira aganaira kwa gandi. Nze Shabiru Kaziba omutembe era omuluuka nenda okutwala omukisa guno okwebaza buli muntu aidye coronation ye Dubai era nze kamwa kwogera nviire Bahrain, Kingdom of Bahrain nino nave Bahrain aidaga wane Dubai ndi musanufu ino ng'omusoga ku mukozi guno nti Abasoga tukyeitanire amuli kitegeera era nga nze nkiikirire abe Bahrain bona nga ndi mu kiti kya Tourism Diaspora Officer Ministry y'ebyobulambuzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbe bulungi.